إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Allahümme ya Rabbi, bütün okuduğumuz Yasin şerifleri, Kur'an-ı Kerim'den ayetlerinin sevabını, mevtalarımızga, şehitlerimizde sevaplarını kabul makbul eyle, vasıl eyle ya Rabbim ya Erhamer Rahimin. Allahümme ya Rabbim bizge milletimizni, vatanımızını azat etmege, yeni nesillerini yetiştirmege, vatanımızga qaytmaga, devletimizni gayrıdan tiklemege nasip eyle ya Rabbim. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allah subhanahu teala kabul makbul eylesin okugan Yasin şerefini, sureni. Allah subhanahu teala tutkan orazalarınızını, yapkan ibadetlerinizi kabul makbul eylesin. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.